Evo, dragi prijatelji, danas je 3. jun 2022. godine i evo ja sam došao do pčelinjaka da ovu moju košnicu evo po prvi put ja razrojim. Nadam se da ću uspjeti u tome, ali evo pre nego što bilo šta odradimo, prvo vam pokažem da kako je stanje u toj košnici. Kao što vidite, u trećem nastupu ima pčela, meda nema sigurno. Evo, ja sam im malo stimulativno dao kada sam pravo vrcaljku, onaj vodu i med, malo sam im sipao i to je bolje nego da pravim sirup od šećer. Ovo je dosta razblažen med, ali ok, čisto da im malo pomogne sada posle bagremove paše, jer trenutno kao što vidite ovdje u mom kraju još nema ništa. Biće tek za neki možda mjesec dana kada bude bio suncokreti. Znači sada je ušli smo u onaj mrtav deo kada baš ništa nema, bespušni deo. Ali ajmo sada da razvojimo ovu košnicu. Evo, to ćemo da radimo na sljedeći način. Čekajte samo da ja postavim ovu kamericu kako treba. Prvo što ćemo da odradimo je da, pošto sam ja skinuo matičnu rešetku, prvo što radimo je da nađemo maticu i nju ćemo da izolujemo ovdje u ovaj pomoćni sanduk. Ajmo prvo to odraditi. Pogledajte šta je pčela. Ovo je ovdje. Šta je ovo? Ajde ću polako sve to odradim, da ne bismo neki haos napravili. Kao što rekao, ušli smo u bezplašni period i sada su i pčele mnogo agresivnije nego što bi to inače bilo. Ajmo brzi jedan pregled ovog trećeg nastuka. Meda nema, počeli su kao tu i tamo negde. Pošto sam skinuo matičnu rešetku, gledam da slučajno nije matica došla čak do trećeg. Ne bi trebalo, do trećeg nastuka ne bi trebalo, ali bolje da mi vidimo šta je sigurno. Ja mogu ovdje da vidim, one ubacuju neki nektar, nešto rade, ali nema jajašca, tako da nema legla. Ovako ću ja da skinem ovo i odložit ću sa strane. Ovo je znači treći sanduk. Ovako skida i odložit ću ga sa strane. Došli smo u ovaj deo gdje je najverovatnije matica. Sad ćemo da vidimo. Ovo je inače za vreme bagremove paše bio medični deo. Ali ajmo jedan po jedan da vidimo šta se tu dešava. Neverovatno, oni i dalje unose med. Naravno, ovaj med nije poklopljen. Taj med nećemo da diramo. To je za njih. Ja polako da vidim da nema matice slučajno. Ovdje nema. Nema legla. Znači matica nije ovdje. Ajmo ovaj. Ovdje po krilu ima tutovskog legla. Ima meda. Ali nema ovog mladog legla. Nema, ne vidi se nigde. Evo je matica. Evo je matica. Kao što vidite, nju ćemo odmah da izolujemo ovdje sa strane.
Sada možemo slobodno da radimo. Sljedeće što radimo je ćemo ovo nadam se da vi vidite sada šta ja radim ovdje. Sada ćemo da tražimo, ovo je bio područni deo za vreme paše. Tražimo ovako. Ovdje malo peludima ili polena. Pogledajte koliko je sad slobodi radimo, zato što jednostavno matica nije tu. Evo i ovdje vidite kako nosi polen, pogledajte šta je. To ću pogledati sa strane. I ovdje isto polen. To ćemo kasnije da iskoristimo kada budemo razrojili. Znači tražimo leglo. Evo ga ja sa leglom, zatvorenim. To ćemo odmah da izdvojimo. Polen. To ćemo da izdvojimo. Evo ga u stvari ja fantastično, pogledajte vi kako zalegla matica. Evo jedno zatvoreno leglo. Ne znam koliko ste vidjeli, ali mi smo evo ga ovdje med. Jedno otvoreno leglo, samo trenutak da vidim. Evo ga ovdje. Znači šta smo izdvojili? Izdvojili smo jednu s medom. Evo da vidite šta smo izdvojili ovdje. Znači ovako, izdvojili smo jednu s medom. Onda, ovdje se nalazi matica. Nju ćemo da vratimo dole, samo da vidim gdje je tačno. Opet sam i ja video, ali mnogo brzo je sakriju ove njene čuvarice. Evo ćemo poslije da provjerimo samo da li je sve tu. Onda imamo sa malo peludi ili polena. Onda imamo jedan ram, ovaj ram je sa mladim otvorenim leglom i ovo je sa zatvorenim leglom. Naći ćemo još jedan ram sa zatvorenim leglom. Evo, to nećemo ovo je baš dobro, to ćemo staviti ovdje. Mislim da je ovaj, samo da vidim. Da, evo ovaj, ćemo recimo evo ovaj. Evo polako da sve to vratimo na svoje mjesto. U ovom ramu je bila malo matica, samo da je još uvijek tu. Ako jeste, vraćamo sve. Evo je matica ovdje, ne znam koliko vidite. Znači, vraćamo ovako u ovaj prvi deo. Matica je znači tu.
Ubacit ćemo malo hrane pored. Tako. Dobro nadijemo. Sada ćemo, kako vi vidite, nadam se da vidite, sad ćemo ovaj drugi stranu staviti. I taj sanduk ćemo ovog puta popuniti, znači 1, 2, 3, 4, 5. Stavit ćemo 5. Znači stavit ćemo 5 rama iz ovog većeg sanduka. Evo ovdje imam med malo. Četiri. I stavit ćemo još jedan plin. Forsirajući ovu kočnicu možda budem izvukao još neki roj do kraja. Znači, evo nas ovdje na mjesto ove kočnice koju želimo da bacimo ovaj roj. Pa idemo. Moramo da ih ređemo tako da med bude prvi. Ja ću malo ovako samo da povučem, da izgrejem ovo, da bi pčelice mogle da uzmu med. I okrenut ću ga prema unutrašnjem delu. Sljedeći na red ide pelud. Evo ga pelud ovdje. Ima ga i s ove strane. Onda idemo ovaj jako ovo zatvoreno leglo. Zatim ovdje ima mladog legla i ovdje ima također zatvorenog legla. I 24 sata narednih su bitno u smislu, pošto ove pčele nemaju maticu. Maticu smo stavili u onoj prvoj košnici. Sad ovako, kad smo došli do kraja, samo da objasnim neke stvari. Ova košnica trenutno nema maticu. Narednih 24 sata ostavit ćemo ovu košnicu bez matice. Sipat ćemo sad malo sirup ovdje, čisto da oni imaju neku prehranu. Ovo je sirup koji sam ja, kada sam pravo vrcaljku ovu, znači razblaženi med, stavio sam, čisto da one imaju, da kažem tako, nešto za prehranu. Matica sutra stiže i stavit ćemo je, sad je negdje oko 10-11 sati, znači sutra tek popodne stavit ću maticu u ovu košnicu, snimit ćemo i taj deo. Ona tamo, košnica ima maticu, ja mislim da tamo ne bi trebalo da bude nikakvih problema, pustili smo je, znači nema matičnu rešetku, može da se šeta kroz sva tri nastavka, nadam se da će ono vrlo brzo da se ojača i nadam se možda čak još jednom razrojim tu košnicu, vidiš, sve zavisi od situacije na samom terenu. Ništa, dragi prijatelji, to je to.
Ja sam zaboravio, vidite ovdje imam još dve ove satne osnove, evo bacit ću ih tamo. Popunit ću onu prazninu. Sutra ću da donesem još 3 satne osnove, pa tako nek one pčele polako to izgrađuju. Naravno, sad ide ovaj bespušni period, moraju pčele da se prihranjuju, šta da radimo, takva je situacija. Ovdje kod mene sada negdje do jula meseca i do početka suncokreta apsolutno nema ništa. Može tako tu i tamo nešto sitno, ali tek prvo ozbiljnija paša je tek suncokret, to je ujedno i zadnja paša na ovom terenu ovdje kod mene. Nakon toga s tim medom mi izazimljavamo pčele u avgustu mjesecu. Toliko od mene danas, nadam se da sam uspio da vam pokažem sve onako bitnije neke detalje u vezi razvaljavanja. Znači bitno je kod pakovanja posle kad ide na 5 rama da ide med, perga, leglo, leglo, leglo. Sad da li imate jedno zatvoreno leglo ili imate dva otvorena, jedno zatvoreno, uopšte nije bitno. Bitno je taj raspored da med bude zadnji, perga do njega, nakon toga idu legla. Toliko od mene za danas. Hvala vam najljepše što pratite moj kanal, što komentarišete moje videoklipove. Pa do sutra. I vidimo se sutra ponovo, zato što ću ja sutra da dođem samo da postavim maticu u ovu košnicu. Hvala još jednom i prijatno.